akwaba stroko eba too much GH munua ba mosomfo nana ama owusu a enye na dano ensema trendy ewo ye mayimu no no ena militu dwa edemamo ahwefo ene ebiomsu no etiefo ebusuafo sese ade de Ghana ye mayimu wo ba ha se ha ye hwehwehwe pa ensem bebre na etwetwa edepa eye mayimu na nipa bako a wagye ne din ewo saa abrayimu ewo nsensem ebebania no eye Honorable Kennedy Agyapong a oye MP for Ascent Central na ninya eduna mi Exp0sed a woye efa asofo ehu oyi wo moto efo musumaso edwuma wo mudi ewo ne net2 channel no eso na waka Manchester latest Exp0sed ne krapo no wo sheda etwa ho kakra kofa eye osofo bia ne din ede Niger Gazia tete wo ye dwuma edema NDC for ewo ekroyi emu na waka no asem no wobobo eye NDC presenters bia tete wo mu kasama NDC for wo mu din se wo mu no mu feedi eye Prophet Niger Gazia with information mutimi gina so ede hyenkom edema eye former president John Dramani Mahama emani timite se eji wo mu dia odisika ede koma eye Prophet Niger Gazia man so shema wo ma wo mu born with information na way ena enkofo obubo mudin radio presenters obubo mudin no won so afa asem no ato obubo so aba bounty aberi address eye Honorable Kennedy Agyapong na eye Mugabe de okane de otu se minua no wakade dada poa odi tware nya no wa kire mu na obi foforo so a wo Power FM ne di ede Oheneba Boamah wono so very affected with the latest issues Honorable Kennedy Agyapong ede ba bonto no so abekye na dwen afa Honorable Kennedy Agyapong na wo che na dwen no wasa akansem a revealing number deep bibia efa Honorable Kennedy Agyapong ne dwumadi a wodi ewo ye manga mu ene ne tese ne ye bia kra wo manyimu na wo sha ase no o ka se Honorable Kennedy Agyapong so owa akukudro nothing na wanya akukudro edi ka enkofo wasem especially asofo wasem edi emma pe etagi omo so won de emma nti a omo emma omo fom nti won ye fake pastors no owa akukudro sade a won bo no nkasa hudua se wono ne ira waware no won fa ne chiri da won bo ne hudua se wonye bi do won fa de se ade won san fa bo ne hudua no eye tender se ke Nigeria nke beka se amade oha won fa amade oha embo ne hudua se won fa ne ire chi da na ebusuafo ensem no ebi wo mu pa na ebiem so no saka kire eye etiefo a mutie eye Power FM for se Honorable Kennedy Agyapong de enti a wo kasa na bo hu no kan ma ho asem ena ma ho ye ne hi ena ma de Ghana for ma de jimi fo nkwa no ni edina se eye ni insulin na wo ne ho ansel wa bedwuma no ama a week in the system at se ye kan ne be ma da ni 90 no enya adwuma biem enu se enya adwuma kwenti ohun se obampo obema gyenche kra se ne pa na ne hi enu ti na asofo a mo wa girls ante se girls dodo na do mo a mo ni girls for dodo na wa afe no omu ye ne hi a wo kom asem ka obema pe emba enka issue no ene ne se na busafo yenko tie se na eye Oheneba Boamah ekeka ensem no esifaye Ghana fo nyina enti asem we yiye se Kennedy Agyapong so onfa na yire chi da onfa pra na amu na hudua moga unim dabi parliament you know. Oh yes moga, do you know something yawa ensem bi wo ha wo ho eni ho kwan kura se we ye be ma wo bie wa no kura ka na eya mama ti adi se Kennedy Agyapong ni hunni ho no eya mama di edi because bema bi ane hunni ho no wo hunni nyonko bema se wone ema kura gina ho di nkoma na na ni bre tie insulin wo wo cha etimi bema eti ne de no eno no ana ono ano pa bia wo no ai ne hunni ho nti awu oh yes odo benada yes because eya mama di edi se de eya kase obi o feelings bia ne ho ahi perfect ema no yes eti eya mama di edi sa eti mesra ema no se ema mu bu fu sa ema no mesra mu obi ho ba na ye ne ya yenua no ma madaroma ema mu fa Kennedy Agyapong asem nyasem na Kennedy Agyapong te Ghana hey wakan sembebre Charlotte say wakan sembebre okan sembebre fa ne ho ampa de ne nya adwuma yes because bema bia ne hunya adwuma no anani huni ho no wanu do hu sese bema ne wo ba kra gina ho di nkoma na ne buafu yes what jealous yes jealous yes ana maka no na what jealous ana wono so what insulin so wa watch enti ayama die amanfo keka se Kennedy huni ho me dia me nyoba it won so me hweye ena me fo ba bia ntra ne hweye na mom dia me titi ya sai ne huni ho no eya ye no kore because na tie Uncle prostate
sena me chere ne kan no saa so na wokan no na wokoso no ebiem no wasa allergy say eye NPP for e do wo mama ho kwan say Honorable Agyapong wo keka nsem e wo ne channel no so se na be ya wo betwe eye omugu Power FM omadwen efi edwuma pa wo esese wo nya ne da na omo time na nkom be say edwuma no wo mo yisu address Honorable Agyapong the issues or whatever because wo shanka Honorable Agyapong ne nsem bia obeka bia go hu the next day we be so na adani issues na radio stations media houses you so as omo topics no more discussing ka na enhu hia sa but NPP for eno mo be say wo mo trending this time no mo be say wo di no enwo nkofo ano na te say NDC fondi ember from enunti eno mo yi Honorable Agyapong mo nto na no ye den obetimi akasa onim kasa pa o mu hwe so etubetimi aba bonti abeka aka mate say one more time cry say nka mo fan ka mo party mo nsem promote party mo nyama no wo me yusu e dia ka Honorable Agyapong asem na nso mi bi so say asem na fam ho na mo hu ni say important ade nti na mo waste mo time e de ka ho asem yen hwe de ebiem so wo mo ka fa no wo mo sa allergy say Honorable Agyapong ne se egu ne num nya no eye rubber enu nti enam ewo enam ye dead dompe bom fa na punch nam nenchinam akoko nam de mo de double de nya no wontimi nwebi enu nti wotre ho na okasakra sre ye krampo no ne de so besre bi ne se aye rubber nti na sa de no koso ne busafo ye ko tie video na wo mo allergy sa de no ewo mu na ka sem bi say NPP for sada committee say yemfa Agyapong ma Power FM. Oh, enti say let's stop on one. Yeah, why you say? Okwa no akwa kasem. Waka asem e betena ha instead of say and some wo papa ye beka magana for useless man say intimate say more than 10 minutes on. You devote your time nyina e wo Agyapong ho. Sabin prediasa wono ankasa no ho no. Wontumi nwi dompe, wontumi nwi nantwinam, wontumi nwi bibia na se egu na nyina ye rubber. Rubber nko esi egu ne no. Na make say rubber. And offer so attract so amanfo hwe. Oh yes, woni se. Obi a wa ya wa bi anim se Agyapong ti we woni se ena Agyapong sori amabobra moga ade abra no wabo sena mekano kane no sa pepepe na esibiem na wo mo kokoso no ebusafo Ghana ha se kofo bebre ate se wo mo ne Honorable Agyapong enye adwen e wona dwumedie awodi eni efutuo bi a ebi wo ha wode koma eye Ghana fo ya wutie wutaite na ne nsem a wotai kan se Ghana fo wo mo bo ho modin no mo nya adwumaden na embo mo no ntimi entupon e wababom no no wo kan life story e de a Ghana fo de ye mfato wo no wo bo bra pa brand wabobi na adwumaden a wo ye na ninia etu adwuma so eno na aboa na tabre amana bedru bebi a wedru atese no wo japade a ne ma 22 a wawo mu ne no obi a wone da ebiem krapo ebi da wo krapa eni tese document ma obi bia mbetimi apre ho ebra obewu eno ntete wabobra sa na efuto na ogina so edi etu Ghana fofo so wo mto mu nya adwumaden na wo mtimi entifa bobra se na wo mto betimi aka anaso mecha bibi edi ama wo mo emma wo mbewo ewechire na sa asem ya Honorable Agyapong ekano eno eneye Oheneba Boamah a wo Power FM waba bonten abekire mu se Honorable Agyapong wo nama wode ato na no so ma wobra o ma bobra ebra ben pa edwabo wo sis no adwuma potin ben na wa ya wo de tu no hu de dwan Ghana fo asun se bobra ye adwuma den fa obra ye adwuma fa sika hye adwuma na ye wo ante hwere ase no onim hwenti no wakasa no masa wo pa kire se Honorable Agyapong adwuma bi enu a wa ye na gapade a wo krampo no wo no ankasa ne nua ba ana wo ne kunu wo mo dealing in cocaine business ate se wo mo fa so ade nya sika ye gapade no ono ena ya ebra police form ensa ba so eye ne nua ba ne kunu no wo ji gapade ne efi ne nua ba ne ensem na nam so se te se onim se ne nua ba no enya te se ni otimi di ni ti ewo eye dia police for case omo da tunu so obeba biem abedi ne gapade efi ne ensem te nam so nti wo de ne fa baby se na be ya ne nua ba no obeba na te se ni kura nda no so ni sika ne gapade wono kwampo no won be page akwan enje efi ne ensem nti wo so se Honorable Agyapong ni nua ba wono ankasa ni nua ba no wo de na fa baby edna ne ti akoshe baby enu nti na ne gapade a eye ne de no watena so edi tu no se wo japade na waka ni nia no wo sa de kosu se Honorable Agyapong adwuma bakope ene wo kwa abotire mamu okoyeye enu ane se wo twetwe nchense mu na o te se baby ada arofu ni didi we e wo restaurant na package test na brand no betu na no ye adwuma ben a enu nti wo de tiga na ha ene me mabobra ene ma ye adwumaden na enu nua ni cocaine money
properties no and what na so and what Jeff ni so na say ade wo ma ne nua no ne tim aka no na obi say se hono we Japan obedi ho achini a enne e won fa ne nua no emra won che we dia ne nua no wo na ye mbisa ne nua no so enum asem na enkyere se na asem no eni so etie enche bisa fo ye go have video na eye Oheneba Boamah eka sa ensem no ade abra no wabo wonu aba no a waye basa no ne nam hono Kennedy kofa ne bra fie wona wonim ba bi a wode na fa ya ma wonu aba ye basa ya na japade wade aboso eden na si zongo jansen no ne dia wono si onko frɛ ne nua aba ne onko fa ne nua aba ne mra what you say sabio Ghana ha yete no Kennedy no ma de na na fa wadwe Kennedy Agyapong obi anim dambi na wo wo huru nkukuo mu America what way we ya dem bob bra no bon way kitchen porter aye jade na huru nkukuo anu America no mo friend kitchen porter yo na wo sister ene me kunu ko ken ho yakote won yate won no ya we de won kwa kogu mu no ena mo transfer mo japade nyina ba wudin ene wo ene na wo sori amabobra ubobra wo ken bra sebe mpedi asekuro ma ye nyina ne yete Kennedy asema me kan me boa na enye no kura be ihu ano enye kura be ihu adwuma be na no ye ohuru nkukuom no a kitchen porter wa America wo eti susu kwan ye nim wase but when say mesre asofo ne say there is a particular person yesterday you know say one fighting the kingdom of God and send pano eye Kennedy Agyapong na asafo na hwe yi a wadi aba obi nim so and wadi aba na jegezi so but prophet badukobi but let me tell you something obi nim Kennedy Agyapong I am not disposed person for Nigeria. And a Nigeria swing your crassin is no about the social school ni moma. Na adia ba kwa ya pesa ya come out ya say. Kennedy say unim samanu yidia. And ye abrantia sensi don se wo. And no many cool JB dankwa. Eti blabe yi ho and the video no de buy. Yes. The sama makwa ba biem ye ko he video no se na me kan pepepe no. Sa so na eye Oheneba Boamah wono so atwemu e wo video na wodi AC no what you say, a software organ ha, womunya kukudo isan say, Hono Kennedy Japan ye, a ye wobon some, and then before be no matter a chain no master the yin, sir. One fan best saying, Yami Ejuma organ ha, to Momunya Sukra and Tenu, more beyond funny red action, no couple, general on your credible, sir, and to be a yin a drink and finish so. Now, sir, and some way or they are to Jana Ghana for a visa say. A year Power FM presenter Oheneba a year Boamah. He fa enokonya eye ni evidence ni nsema wakeke ni evidence we he fa nokonya wo enunti to better Ghana for engineer won fa who prove because Ghana had there Honorable Kennedy wo kasa wo the prove to or the papers but to what the tell say no kra nya no kra ono so kasa dia eno no so fa ni evidence but na Ghana for ntimi hu say wono so ni dia wo ka no no kra ene bi so kasa eno ta na city na Honorable when crampo ina mana sa konya ne say won medi say one matter the fidie na 200 enka asofo ho sem enka gofo foforo so ahon sem atese ono agasa mu kwampo ne bra wo bo the way a ono so fa so enya ne japade kwampo no enye kwa papa so no nti hwan na man no right so betimi ajaje obi adwene de ayemisi ayebasa won kofo bebreti no ebi so eja na chipinti se hona Kennedy Japan de or authentic we prove so authentic for years now and no enye obi asem of date some few minutes bi abeka and the best say eye Honorable Kennedy Japan the credibility ni dem no wo so a wo die ne wadwenche efa eye ensema eye Oheneba Boamah with that Power FM no out there as presenter no wodi abetuja efa eye Honorable Kennedy Japan home dey wo dream dia for tuja e wo too much GH your comment section man refi say obetimi follow too much GH e wo Instagram at too much GH _ be doing the nana ama owuso ahape ene mreba me kwan am de dwumade esu channel so nyame adoma ye besan edi nhemu biem makramo.